Molweni nginibingelele kuzo zonke iy'ndawo la okufinyelela khona le channel. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili uMkhanyakude TV. Bafowethu, inkulu-ke indaba-ke laphana wey'ngane zakwethu sila esikulethela khona-ke abaculi abazokhipha-ke njengoba sibheke kuDisemba-ke laphana wey'ngane zakwethu. Umculi-ke ozokhipha-ke ulwa uNdlunkulu-ke laphana wey'ngane zakwethu. Intombazana-ke eyidumile-ke njengamanje-ke icula ingoma-ke ethi Paris lapho khona afeature khona umthandeni okuyingoma-ke esematheni-ke laphana wey'ngane zakwethu. Uza-ke ne-albhamu-ke laphana wey'ngane zakwethu. Isihloko sale albhamu sithi imizwa-ke laphana wey'ngane zakwethu. Mina ngiyafisa-ke ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba, njengoba siyazi ukuthi le ntokazi-ke iphatha ama-hit-ke laphana wey'ngane zakwethu. Ake sidibane laphana kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Uma umusha ngiyacela wenze okulungile, ucinze subscribe, ucinze nebhell ukuze uzothola ama-notification njalo uma siphosta ividiyo entsha. Siyi-channel, siyabonga.